ngibingelele bafundisi, ngibingelele bomake bobishop, bomake bengameli, bomake bafundisi, bavangeli, bashumayeli, bantu labasha, bomake nabobabe, na Sunday school egameni likaJesu. Ngiyabingelela bazalwane. Muhle Jesu. Mangiboni into yami yajabula. Ikethi bemana Nkosi yami sesingene ekhaya. Ngoba ngiyabona lokuthi sisesemzabalazweni. Sisala ngoba sisa streets. Asifuni nakancane ukuthi siye ekhaya. Liba lapha ngibe. Njengoba bashinto ngimake ufaka ukuthi babe Philip 4 verse number 8. Ngimake ufaka ukuthi ngiyamthanda Jesu nami ngapendela nje mabomu ami. Ngatikhethela nebulima bami. Solo ngamkhetha uyathi ngathi vela phethula lo mangalisako uyakuthi noma ngabe ikhona into yakhe ngoba bake babambathe bantu bathi uyathi le ayendluli but lekhathi nginepisi solo ngaphetha Jesu ngisitwa ngilobona lo ngenda ngiqhubeke ngihamba hayi ukuthi timadikho dikhona bazalwana ngoba ezulwini la siyakhona ngeke sifike sihambe sinanathi crash leti crash tiyafunakala yewena tiyafunakala lesibonakala ngolesindala haleluya athina bakubathi le hamba beyibuza kwakwendeke bese sawuyashotha ngangisamshika emhlabeni haleluya lehlweni yami uhleli kakhulu kokuthi ngiyambonga lo Nkulunkulu esinkonda ngoba lokwakuthi akasifihleli thina uyatembula na ubuka Matthew 25:13-10 azange afihle lutho naleta tide mafutha naleta tina kwafika isikhathi la watu avukani no manje ungacabanga ukuthi la unganandzaba na Jesu ngekufa ewona stawufa haleluya kutawushiwa tsala nenda njani vukani nonke indzaba itaba la tsenani sale stala kenyalo bese sesiyakhanyisa haleluya ngibona ngikhuluma ngethi isikhathi lesekuthi nangabe kunokhonze ekhaya wakho lo lokubakshile khona lesekudida khiphe alo Stawukhuluma nje isikhathi sihambile bazalwane siyafisana kangakanani ukuthi emabandeni asezayo ayibe khona leli alibe khona bazalwane ude lo Nkulunkulu noma wathatha kwani babehlophe noma uyasota noma wenda lutho lo Nkulunkulu ngaphandle kwelini side emandla ngashikisha tandla khombise kuhlonipha but livi likuqula ngaphakathi ngeke lokusuka ngaphakathi ngiko Matthew nakakhuluma athi sihlahla sathiwa ngesithelo saso akuna orange letawuvele kotapelingi orange letawuvele kuphi orange ngiko nasithi umunyu haleluya verse number 8 Sonzelani kuNkulunkulu naye tawusonzela kini. Kezani tandate nineto. Philip 4 verse 8. Lokugcina bazalwane gcwalisani inhliziyo zenu ngakho konke lokuliqiniso, nangakho konke lokuhloniphekako, nangakho konke lokulungile, nangakho konke lokumhlophe, nangakho konke lokuthandzekako, nangakho konke lokutusekako, noma ngabe kukhona lokuhle noma ngabe kukhona lokubongekako, cabangani ngalokho. Hallelujah, praise the Lord. Uqala umnyaka ngiyathi ukuthi kudzebendlela benta ukuthi tinto zishintshe bathi sisawuqala lo mnyaka uhlethile kwakuthi uma abazalwane bangagcwalisa inhliziyo zabo ngako konke lokuhle uthi lo mbhali ngako konke lokuhle nangalo lonke iqiniso enhliziyweni yakho igcwalise iqiniso noma ngabe banganani abanemali eceleni kwakho bathi inhliziyo yakho igcwale ini haleluya ngiyakhala bazalwane bokuthi kude lo mabuka lomunye ngeliso leli ngoba into yakho kugcwele ini lokuthi
Manje sigcwalise tinhlitiyo tethu ngoba inhlitiyo engakagcwali Sathane uyagcwalisa. Umbona lo muntu wetala angasayifuni sizathu le nhlitiyo bayi-empty. Wasuyagcwalisa Sathane. Ngiko ukuthi kulisono bahambe baye ebholeni kunesikhala. Kunesikhala lesifuna ukugcwaliswa. Uyawathi umuntu nomshana ngabe lentandla ingasetshenziswa Sathane ukutholela umsebenzi. Ndothi mina kuqala umnyaka manje le nhlitiyo yakho intolo siyakwati bonjani. Akawushintshe kulo mnyaka. Kwalisa inhlitiyo yakho ngababonke lokuliqiniso. Bazalwane banemanga kakhulu. Uba bathi sinemagroup abadebani. Haleluya. Yabona uthi tena mlomo ushabude lokutshela ukuthi lokhu hayi ngiyaphume nabo. Ubona wena naseyigcwele inhlitiyo ukuthi mina ngibelongi la. Noma ngingabude ukuthini wena yabona ukuthi ngibelongi ngoba lo mntwana ngekhathi uyakhuluma. Awusunderstanding ukuthi lo Jesu akakhulume la kuwe. Akusiso sonke isikhathi la sitawukhuluma khona. Sisayemvini loNkulunkulu. Usetawethiwe, inceke kaNkulunkulu sitawetha. Ayimani igcwale nami ngithi nemane yami inhlitiyo imani igcwale. Haleluya. Sisatawuhlabelela nomhlabeleni ngiyawuthanda kakhulu bazalwane. Amali Nkosi. Lengiwe incaka. Uthi nakakhuluma Isaka. Athi igama laJesu laNkulunkulu lingaba leqinile. Lapho bonke labalungile babalekela khona bafike balonzeke. Manje leli gama leNkosi athi kuguqa kugula. Kukude lokunganati legama. Ngiyilo ngiyithanda lo mhlabeleli. Makuhlabelela noma ngabe khona simo. Ngiyambona esikhundle emahlathi lo mhlabeleli. Asuvumeni bazalwane kafishane bese siyathandaza. Inhlitiyo tethu sitivulele live laNkulunkulu. Uneni bese sitivulele bona asasisime bazalwane. Unana nakuloyo ukunaka nje konzweni sekonzweni umuntu ubhizi ngekudinga lakho. Hayi bazalwane. Ngeke igcwale le nhlitiyo. Ufuna ungafuni. Asasimnakeni live laNkulunkulu. Haleluya. Ngoba kuliqiniso ukuthi uNkulunkulu nomntu wamnaka namuntu. Bathi egcineni tawubekana naye. Igama